Tubashimira uburyo mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu mwe mudukurikira muri hirya no hino hatandukanye tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza twuze cyane rero reka duhere amakuru yacu muri Kongo biravuga ko ishyaka PPRD rya Kabila ngo ryitandukanyije n'abayoboke baryo bagiye muri AFC ndetse na M23 mu yandi makuru kandi n'ubundi tuyakomereje Kongo muri Kongo biri kuvuga ko ingabo za Monusco zakuye ingabo mu bice byafashwe na M23 mu makuru yacu n'ubundi reka tuyahere Kongo muri Kongo rero mu nyemerere duhere amakuru yacu muri Kongo maze tuyacukumbure musobanukirwe amakuru yacu ubyimazeyo muri Kongo biri kuvuga ko rero batatu bahoze muri PPRD aribo Henry Maji ndetse na Yannick Chisalo ndetse na Adamu Chaliwe bifatanyije n'ihuriro AFC ariryo Alliance Fleuve Congo rya Colonel Nanga. Amashusho rero ngo aberekana bambaye imyenda ya gisirikare yateje kwibaza isano iri hagati y'ihuriro rya Nanga ndetse n'umutwe wa M23 n'ishyaka PPRD wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila. Nkuko rero bikomeje gutangazwa amakuru aturuka Kongo avuga ko abayoboke bashya bamurikiwe rubanda kuwa kane itariki 28 Werurwe umwaka wa 2024 mu nama yabereye ikiwanja muri Kivu y'Amajyaruguru akarere kagenzurwa na M23 mu gihe kirenga hafi umwaka. Inama rero yayobowe n'umuyobozi wa AFC Colonel Nanga. Biri kuvuga ko rero Henry Maji umuyobozi wa Berge ishami rya PPRD yasabye umuyobozi w'ihuriro ryitwaje intwaro gufata umujyi wa Kinshasa. Uyu wigeze gutabwa muri yombi azira gutuka umukuru w'igihugu Atwani Felix Tshisekedi yarekuwe muri Gicurasi umwaka wa 2023 nyuma yo kumara imyaka 2 muri gereza nkuru ya Makara. Nkuko byatangajwe rero amakuru aturuka Kongo akomeza kuvuga ko Henry Maji yakangishaga Kongo kuzashyira ku karubanda amasezerano y'ibanga hagati ya Atwani Felix Tshisekedi Chilombo ndetse na Joseph Kabila. Nkuko we abivuga ngo yaje gutuma Atwani Felix Tshisekedi aba umukuru w'igihugu, naho Yannick Chisola yahoze ari vice perezida w'urubyiruko rw'ishyaka rya Kabila. Icyakora nyine ihuriro rya politike ry'uwabaye perezida wa kane mu mategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gutakaza bamwe mu bayoboke bakajya kwiyunga ku mitwe yitwaje intwaro. Kuri ibi rero ariko umunyamabanga mukuru wungirije wa PPRD Ferdinand Kambere yashatse gucecekesha ibyo yise ibihuha, aho yavuze ko aba bayoboke ngo batakibarizwa mu ishyaka kandi Joseph Kabila ngo nta muntu yohereje mu mitwe yitwaje intwaro. nk'uko amakuru aturuka Kongo akomeza akubivuga. Kambere yijeje ko umutwe wa politike w'umusenateri ubuzima angabwe bwose ariwe Joseph Kabila akomeje urugamba rwo kurwanya guta indangagaciro kuyoborwa n'igitugu n'amatora y'akajagari nyine ngo y'akajagari yabaye mu Kuboza umwaka wa 2023 aho yagize ati turaha ariko ngo ubu niba umuntu yafashe inzira ye agakora urugamba rwe ukundi ngo ibyo ntabwo bibareba na gato. Abava muri PPRD ngo bagenda mu bwisanzure. Nk'uko rero yakomeje kugenda abishyira ahagaragara. Dukomereje amakuru yacu n'ubundi muri Kongo rero
Mu gihe rero imirwano ihuza M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo harimo ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Monusco, ingabo za SADC, imitwe ihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR, urugamba rukomeje kugenda ruhuza impande zombi, ari nako bamwe mu basirikare bakomeza kuhasiga ubuzima ndetse n'abaturage bagahunga bakava mu byabo. Ni mu gihe kandi amakuru aturuka Congo n'ubundi akomeza kuvuga ko umutwe wa M23 ukomeje kwifata ibice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi ndetse na Rucuru na Nyiragongo. Ni mu gihe kandi amakuru yashyizwe ahagaragara mu gihe gishize yatangazaga ko umutwe wa M23 ubwo werekeraga mu gace ka Rwindi ngo ingabo za Monusco zarebereye ntihagira icyo zikora kuri uyu mutwe wa M23 nyine ubwo werekeraga i Rwindi, zikaba zarashinjwaga rero n'ingabo za Congo FARDC ndetse na Congo muri rusange. Ni mu gihe rero uyu mutwe wa M23 wari wafashe Nyanzare ndetse na Rwindi n'ibindi bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru aturuka Congo akomeje kubivuga. Ubu rero biravugwa ko rero ingabo za Monusco zaba zavuye mu bice byafashwe na M23 nk'uko amakuru aturuka Congo akomeje kugenda abivuga. Amakuru rero dukesha Congo cyangwa se dukura muri Congo akomeza kuvuga ko ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Monusco zavuye mu birindiro bya Nyanzare ndetse na Rwindi biherutse gufatwa n'umutwe wa M23 nk'uko rero ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye za Monusco mu butumwa zanyujije ku rukuta rwa Twitter kuri uyu wa 29 Werurwe umwaka wa 2024 zasobanuye ko ngo zabikoze zibisabwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo ijye kongerera imbaraga ibikorwa ngo byayo mu bindi bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko rero zabitangaje, zavuze ko hashingiwe ku busabe bwa guverinoma ya Congo, Monusco yavuye mu birindiro byayo bya Rwindi ndetse na Nyanzare yimurira ingabo zayo ahandi kugira ngo zijye kugarura nyine zijye kongerera imbaraga mu bikorwa byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko rero zakomeje kugenda zivuga ko izi ngabo zisanzwe zifatanya n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri Operation Springbok igamije kurinda Goma ndetse na Sake, imijyi izengurutswe n'abarwanyi ba M23 kuva muri Gashyantare umwaka wa 2023. Nk'uko rero bikomeje kuvugwa, ibi kandi bishyizwe ahagaragara mu gihe nyine ihuriro rya AFC ndetse n'umutwe wa M23 batangaje ko byihuse cyangwa se mu gihe kitarambiranye bagiye gufata umujyi wa Goma ndetse na Kinshasa ngo bagakuraho ubutegetsi buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi, ndetse ibi ngibi bikaba byatangajwe n'umuyobozi w'ihuriro rya AFC Colonel Nanga. Nk'uko rero byakomeje gutangazwa, bivuga ko rero ingabo za Monusco zatangaje ko ibikoresho byose by'ingabo zayo byari birimo imbunda ndetse n'amasasu nabyo byakuwe muri ibi birindiro byegereye parike y'igihugu ya Virunga. Nk'uko rero amakuru aturuka Congo akomeza kubivuga, avuga ko zasobanuye ko kandi ibi zabikoze zibifashijwemo n'ingabo za Congo FARDC bijyanye na gahunda yo gucyura ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nk'uko rero amakuru aturuka Congo akomeje kubivuga, amakuru aturuka Congo nyine nk'uko akomeje kubivuga, bivuga ko M23 yafashe Nyanzare mu ntangiriro za Werurwe umwaka wa 2024 nyuma yo guhangana n'ingabo za Congo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro izifasha irimo FDLR. Ariko mu yandi makuru kandi akavuga ko agace ka Rwindi ko kafashwe hatabayeho imirwano kuko ingabo za Congo FARDC zari zamaze guhunga uyu mujyi wa Rwindi. Nk'uko amakuru aturuka Congo n'ubundi
akomeza akubivuga. Ibi bibaye mu gihe kandi amakuru yashyizwe ahagaragara yakomeje kugenda avuga ko ingabo za Monusco zifatanya bya hafi n'ingabo za Congo FARDC ndetse n'umutwe wa FDLR. Ni mu gihe kandi amakuru yashyizwe ahagaragara n'umutwe wa M23 yavugaga ko ubwo bari bahanganye n'umutwe n'igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR. Ingabo za Monusco ngo zatanze ubufasha, zohereza indege ya kajugujugu ijya gufasha ingabo za Congo FARDC ndetse na FDLR ngo kubaha ubufasha bwo kujyanwa kuvurirwa Ibukavu, aho nyine indege ya kajugujugu yaje kubatwara ngo ikabajyana Ibukavu kuvurirwayo. Ni mu gihe kandi n'ubundi M23 yakomeje gutangaza ko ingabo za Congo FARDC zifatanya byeruye n'ingabo za Monusco ziri mu butumwa bw'amahoro muri iki gihugu. Nkuko rero amakuru akomeje kubivuga, n'ubundi amakuru aturuka Congo avuga ko ni mu gihe gishize kandi ingabo za Monusco zari zatangaje ko zamaze gutanga bimwe mu birindiro byazo zikabiha ingabo za Congo FARDC mu rwego rwo kugaragaza ko ngo zaba zirimo zirarangiza ubutumwa bw'amahoro zari zoherejwemo muri iki gihugu. Ni mu gihe kandi n'ubundi umutekano utameze neza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Gusa abasesengura ibya politiki ndetse n'urugamba rubera muri Congo bakomeza kwibaza nimba koko izi ngabo zaba iza Monusco ndetse n'iza SADC n'iz'u Burundi ndetse n'abandi bose bafatanyije ngo gufatanya n'igisirikare cya Congo FARDC kugarukana umutekano, koko nimba ubu butumwa zibukora cyangwa se zifite ibindi izaba zibereyemo. Ndetse bagakomeza kubwira Atwani Felix Tshisekedi bamuburira ko yakora ibishoboka byose akaba ari we agomba kumenya umuti w'iki kibazo ndetse akabyishyira ku gahanga kugira ngo abashe gukemura ibibazo by'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ndetse bakanavuga ko mu gihe bitabaye bityo izi ngabo zagiye gufasha iki gihugu zizakomeza kurerega Congo ziyibeshya ko zaba zirimo zirakora ibikorwa byazo, wenda zikaba zaba zibereye mu bindi bikorwa haba nko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi, ndetse bagakomeza kubeshya Congo ko baba bari mu butumwa bw'amahoro. Turabashimiye mwe mwari mukurikiye amakuru y'ibiganiro tubagezaho, turabashimiye mukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Gusa kuri waba utarakanda sabone cyangwa subscribe bitewe n'ururimi ikoresha, nagushishikariza gukandaho maze ukazajya uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Ndabashimiye mukomeza mugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yo nacu, amakuru yo nakagaruka.